Alawi mriango wa 12 kutuhuswa baada ya kujala. Boi bwana akina na Musa kimwamba ambire Israeli mwanamke akifunga mimba akijala mtana andakala mkolo kwa muda wa siku fungahe hera kalajo mkolo angiraho mwezini siku ya 8 yengwa naanda ngizorembeni baye mimutu andakala kwa siku 50 tahu zaidi ndijo atuswe kwa utua yo mila serio mbola kwako kujala asigute kitu kierwi hedu kwangira hatu haeri muhakazo siku za kwako za kutuswa zigome akijela msichana ya mwanamke andakala mkolo kwa muda wa wiki 2 ere wakati akala mwezini baada kala kwa siku 50 tanda zaidi ndo atuswe kwa utua yo mila serio mbola kwako kujala siku za kutuswakwe zindiho kala za goma ya mwanamke ndiye kala za mtana hedu msichana andambre hera mlombi mwana wangonzi wa mwaka mwenga here sadaka ya kocha na kindaragia hedu katoro here sadaka ya dhambi homri yangu wa hema ra mtunganano ye mlombi anda jamboza mbere za bwana amusire dhambi ye mwanamke na andakala za sokwa utua yo mila serio mbola kwa kujalakwe kaga ndo malagizo zuduza mwanamke ajalai akajala mtana hedu msichana kala kade makumboza mwana wangonzi andamboza magea mairi hedu makinda mairi ga utoro mwangarikale rasada kaya kocha na ringine rikale rasada kaya dhambi kwangira hii ye mlombe andamusira dhambi mwanamke na yandakalaza kala mtuki. Ni hayo tu.